Kündütten kündü gün iye baraqsan. İye bar bolan sirbitiger olaq bar. An duydu jana bütünlüte oğututtan kırjaqıgar tiye omuguttan vanna itağalitten tutulga suaq niyetten kelbipit, iye ilgetin ispipit, iye kıhamnetnan kihe xarab olbuput, ülhet bolan iye ağa deppipit. Iye kündütün, iye ületin xamnahan, sığınalan, bihi gosudarstılıt emye ulaqan maqtalın tirerder, ol kurduk tığçı toğus üstürdün 5 yıllaqqa seri bara turdağına Yosef Vissarionovich Stalin yürü iye tuhunan uraq taharbıta. Elbe xoğunu iyipbit, ulatınlar bıt, kihe xarın ortabıt iyelerge, ondan taqsa oğunu türeppit iyağa giro iye atı iңirili bite. Ondan ularta tutu kemiger tığçı 993 yıllaqqa bihiki bastaqı prezident Mikhail Efimович Nikolayev Sakha Respublikatiger iyağa ürdükü maqtal den atı iңir bite. Bihi ulus bıt Sami elbaq giro iyelerde xoluğunun biller süsten taqsa iyelaqbit, olta söttüger bihexe iyağa ürdükü maqtal belelaq xotoq iye Abramova Evdokiya Prokopyevna bar. Iyelerden Sami çuluttan çulullara, oluttan olullara giro iyeler. Bu giro iyeler elbaq xoğunu törütten sığalay nihiliğinen dön serge aqsanı elbeten bihexe demografiya vaprohugar ürdaq ulaqan küs köme bolbuttara. Evdokiya Prokopyevna Abramova 1931 yıllaqqa aqsını 11 günber Kırgıday nihiliger gün sirin körбүте. Kini ejigäňe oskonu biteren baran Jokuskayday pedучилищада школьный отделение üýrene kilbite. Üýrene hıjjan 1905 yıllaqqa oloğun argıhın körsön taptır olugar bülütten türüttäq uçutal Afanasyev Nikolay Ivanovichka kergen taqsıbıta. Dunya 1901 yıllaqqa üýreni biteren ýetäçi deten olan bülügü öleli kelbite. Saňa üýra biterbit dunyany bülü koratıgar oğasadın ýetäçinden anabıttara. Kini 1902 yıldan üýre haýgetiger bir oňa kelen alın klası uçutalınan internatky ýetäçinden 30 yıl ustata ütüýe sobastaqty külelläbite. Üçüge ületinihin elbäh maqtal suruklarından, почетный грамоталарынан nagradlanmyta. Uçutaldığı sılcan Oskolada Movostok kurhugan sılaybıta illen kemiger istenere bayara. Kini kömüs tarbaqtaq uçutal taptır jergar nehilek jaraqtallaran ona kırgıttary üýrep bite. Evdokiya Prokopyevna ona Nikolay Ivanovich setton bir yıl birge olordular. Onu töreten elbaq seni iyten jon ıtıktır ken tuttar jonu oňurtatular. Oğlar taptallaq heyelerger SSRS ürdükü sebetin prezidiumuna yağınan 1971 yıllaqqa giroya başotta xatın edildi bite. Afanasyevtar ulaqan diye kergen altta kыстaqtar, 4 ollaqtar, elbaq sennaqtar. Oğullara barı tığ sirger türäbittere, tığ skol öğrenmittire, barı ürdügöraqtaq spesialistler narot xaýstyratyn ara salalar garsitihläqti üleli hıcjallar. Bayol oğulur bud, üle beğen üleläbit, olaq mındırdır munnumut ıtıgıl bud oğulurun, elbaq senlerin biremeni söpke tuhanı verenerge, ona kırar daqtiretten beyleri jahana verenerlerger bolğomtaların uğutbuttura. Atın omuktar saqalartan uratılara, orduktara, kıralaratan ulxanıgar tiye biremeni sığınalılara, satan tuhanallara, qaltayga ıppattara bolar dihanıbın. Kinler olhin ürekka, ülağa oloqqa ürdük setihilenelerden etәтчі ытыкаға. Аға дойду улу сәлетін кыттыла Российская Федерацияны Саха Республикатын үтүелләх учутала Саха Республикатын народный учутала Николай Иванович Афанасьев. Оны төрөтен, ийтен өйреттірен, олық солығыр өктенері улахан сыралақ үлі темге. Героия яғыр дүкі мақтал бачотны белеллях Абрамова Евдокия Прокопьевна, оны Саха Республикатын ытык ағата народный учутал Афанасьев Николай Иванович хеттон bir сыл устата сарын-сарынарыттан өйөнсөн, bir тұлттан өйдіхін, әйдемнәқтік ытчакка холыбыр болыр жоғын олығы олар олылар. Түгеннен туғанан Евдокия Прокопьевна бұкаләрі тұрар иелер күнлерінен ити әғардебін, тирердебін онына Hun jolloq olğu bağırabın. Oğulurun senlerin dalbardağar ösed ohunluk olur, jongan sergin verdi kötüte.